Kabang balaw sing reklamo king mata sa singil na ning kuryente at kakulangan kareng ligtas sa classroom, makasadyayang pisabyan king Senado, rengaduang isyong direktang makaapekto kareng pamilyang pong estudyante. Susulong ning Senator Bam Aquino, ing hearing kaugnay da ren tukito king pamagtas ning singil king kuryente at ing kondisyon da ren pilang pampublikong eskwela. Bilang chairperson ning Senate Committee on Basic Education, sinabi ng Aquino na buri ng abaloy sangkan ning pangatenga ning pamangamit ning pondo para king pamanalakad at pamanyamasan kareng eskwela. Namin kung sino yung nagbuo niyan because wala ka pang 6 na taon, hindi mo na magagamit. Hindi naman pwede yun, di ba? Hold up yun. Di ba? Para na-hold up tayo doon, di ba? So, 7 months na po, rainy season na, pero nais natin makita na yung pondong ito magamit pa rin para sa classrooms para sa mga kabataan. Kinggewang inspeksyon king Kasiglahan Village National High School at Kasiglahan Elementary School king Montalban, Rizal, atukal na ating building a dineklarang structurally unsafe. Uli na ning malala mabitak, anjang mitala kadya mo iti, anyang 2013. Sa namin, may mga building po dito, condemned na, di na po pwedeng magamit. Yung classrooms na to, mahalaga na ma-repair o di kaya mag-iba na lang makagawa ng bago. Ito po yung rason kung bakit po kami mag-hearing sa Thursday tungkol po sa Classroom Acceleration Program para malaman natin saan na ba napunta yung 67 billion pesos na nakalaan para sa mga classroom. Uli na niti, migit 13,000 na magaral ing gagamit multi-shift classes at magsiksikan kareng limitadong bilang na rin classroom. Agpang kang Aquino, kabilang kareng pisabyan king hearing pamangamit 67 billion pesos sa pondo lalam ning 2026 national budget para king Classroom Building Acceleration Program. Kayag na naniti, miyang pangyan namang Senate Resolution number 508 bang imbestigan ing matas asingil king kuryente king bansa. Agpang king Global Energy Metrics, kabilang ing Pilipinas, kareng ating peka matas a residential electricity rates king Southeast Asia. Maragulya kanong epekto ing matas sa power rates king gagasusan da rin pamilya at operasyon ning micro, small, and medium enterprises. Because by impeachment doesn't mean that these problems stop. In fact, tuloy-tuloy yung mga problemang ito. So tuloy-tuloy rin dapat yung mga solusyon at yung mga reformang kailangan gawin. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.